Siphinde-ke la sikwamukele-ke enkundleni yakho-ke yamaphupho. Sibhekele laphana-ke amanye-ke amaphupho ngohlukahlukana kwawo-ke. Ungakhohlwa-ke uku-subscribe-a nokulakha kanye nokushera-ke. Namuhla sizobhekela-ke iphupho abantu abahlezi bekhala ngalo. Ukuphupha uswidi noma i-stick sweet, lokho nakho kusuke kubika inhlanhla. Okumbe leso stick sweet uyasithenga noma-ke uyasidla noma ngabe usicosha phansi-ke, lokho kusuke kubika inhlahla obhekene nayo noma inhlahla ongase uhlangabezane nayo kuleyo nto ethile-ke osuke uyenza-ke. Noma ngabe inhloboni yaswidi leyo-ke, kodwa kusuke kubika-ke inhlahla. Ungakhohlwa-ke uku-subscribe-a kanye nokulayikha-ke nokushera laphana-ke enkundleni yakho yamaphupho ukuze nangokuzayo uzokwazi-ke ukuthola noma ngabe iliphi-ke iphupho esikufakela lona.